Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila liqah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Kedua hadis penanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pemanutulnya kita saya agian kutua kiapa kau mau Jibril alaihi salatu wassalam seiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigin manuto pitruyan ya titiang Umar atigin bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina atigin kum ya kaisa gawin na mauntud kami seiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na idh tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab na miapa yager kami yang ka iya mama ati tudeng ko maputi inditern aguti tudeng ko maitem ibu ka ada akilain kaun ararad uba di iplayag naguda mata or kami ron asa kataubu orian yan nami untuk si kuda nga Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini tumbukian so dutiman alabian bala alabian kum bala alab Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini betadian sumbala aliman yan si iko bela abubun Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin man to hari Muhammad pamanutulang karakan antona Islam tigu Rasulullah sallallahu aya Islam nasuka saksi engkau ada attitude Tuhan absuat na rumar ku Allah nagumata anas Muhammad nasugu wallah nagusuki pamayandeng ku sambayang nagusuki tunay ku zakat nagusuka pamuasa ku Ramadan nagusuka panay haji o pamakakegeng kasulalanon tigin man to benarkah na miya mamsa kami tigi Umar apa pergi seanian orian nian na pembenar niya bu tigi mana pamanutulang arakan anton ipteruna iman tigi na antu mina billah so tigi suka parati ang aku Allah nagusi ko mga malaikatian nagusi ko mga kitabian nagusi ko mga rasulian nagusi ko alungan na mauri nagusuka parati ang kako qadr mapia antaw akamarata na tigi na benarkah qala fa akhbirni 'anil ihsan pamanutulang karakan o anton onon ipteruna kapia tigin manuto an ta'budallaha ka'annaka tarah so tigin suka simba nga ko Allah sa lagi dubang kas kanian pekilay na apya din kas kanian pekilay na mata anas kanian na pekilay kanian na tigin na pa manutulang karakan subang kita pero ang karakan subang kita tigin na mal mas'ul anha bi'alama min as-sa'il da tigyan ko inisaan ubas kanian imata oron adi supagpagisa qala fa akhbirni an amaratiha na pamanutulang karakan sa mga tandaan tigin na pembawata so oripan abai sa pangulunian wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan nagukailain ka aso mga datalumpaian agus mga talandiang datalumpaian ang mga talandiang ang mga tao aki kamemermeran ayagal bekiran nagyong kutwa diran di kapamagunong sa kambing yatatawaluna fil bunyan na disiran di magurad-urad o anta unon mga pupurukiran walay thumma antalaq orian yan na may poso Jibril alaihi salam falabithna maliya na miyatay akararan kami atigu Umar orian yan na Peter Rasulullah hey Umar kilalang ka o anta unon to
ang giyong kuta papangisa tigina Allah wa rasuluhu alam so Allah nagususugo yan lebih amat urun tigina mata na gitu so Jibril ay papangdu niyan rakan so agaman yo nah giyong kay hadith na titudnya ko malaiki pantag nagukalbihan mga bangsa ko ma'arif ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kabason o al-Qurtubi wa hadha al-hadith yasluh ay yuqala lahu sunnah lima tadammanahu min jumal ilmi sunnah giyong kay atigin na hadith na kapakaya abtuan sa ina o mga hadith ina o sunnah ay mana niya ina o mga hadith يالوي بني ابن دقيق العيد تيجينا فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن dia tigina hadith yalوي تنو نانا aya kala ini ikipantag na lagi dia tigino ina o langwa hadith upamana miyat timbal saya miyat timutimo saya sa lagi dia tigino suratul Fatiha abituan sa ina o Quran Ummul Quran ha so suratul Fatiha nakagisabab sang kuta kalaian kapakararang kumyan na kiabtuan sa ummu al-Quran ina o Quran nagiya mambuna ina o hadith aging ka hadith sabab sang kuta kaya pakarang kumyan na upama kapagin nga tano mga bangsa ko ma'arif ng Allah subhanahu wa ta'ala na paganiro naging kutua upama na giyong kuta kapaka uuntud Umar agus mga sahaba ridwanullahi alaihim ko ubay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makangguna na ito sa titusiran mananaguntaman mananamars iko kapapagana dairang ko agama wallah subhanahu wa ta'ala kaya ito adiran ipamagunto da gusto Rasulullah naging kaya agama wallah subhanahu wa ta'ala yung ito kapapagana dairan na makangguna na ito sa tituiran na kabubayan so kapaganad sa ilmo okay. Sa kamot tumambu albarat yan nalagid tanwaya apiasan alas 11 sa Pilipinas apiasaya alas 6 si sa Saudi na giyang kaya alam mo na decide imantay na gusto papag-share saya na makangguna na usas kanuna kabubayan nyo aging kuto di itano di kapakang babagaya sa ilmo okay. Makapantag ko agama tano agama Islam makangguna na oronanan na saya pasagyan ka hadith na padasubot ng tanuron nagyong kutwa so Jibril alaihi salam napkaganyan di upama napkaganyan di imbaloy buntal a manusia di makapropaan sa ropaan a manusia kaya ito bunda lagi pa mau Jibril alaihi salam sa iko Rasulullah nagus iko mga sahaba na buntal amama as kanya na miya puti-puti inditeran miya tamit-tumibuk mga nanawaya sa so kasulot sa maputi na mapya gusto may kapagbuk na mapya okay na inos ka no mga kangudaan na mo sawirakan ra no na oya pangilay niyo naging kuta kapya niyo kapagbuk na di niyo nagipumbulaw ya mga bukiwanan kamapya kiso may tamabuk oy apya papakain o mga ulama tanong kuta kabulon na sangkay ama sa tanong bata di laburo sa Pilipinas na igiraman uta mimbulo ka amore udi na nganinsan as ka pipiopia na lagi du marata si ko pangilele ng mga tawa kakagiaya kalalayaman ng mga bulaw si kumyon amasa na aya kalalayaman nagyong utwa di mga pipi gelebek gaid udi nagyong utwa mga tawa di matatarotop sudiran ni kang bibilang nga tao oy mapapakay so kang bulaw da muskila ro okay na mapya nagyong utwa maitam abuk kanaman uto ka miyata itaid su Jibril alaihi salam na aya ini prop anya nakapagbuk na maitam akapagbuk oy dalil pa niya sa so Jibril alaihi salam na pagkaganyan na adi marupan sa manusia saka mo tumambuso pada mga malaika adan mga malaika absugun Allah subhanahu wa ta'ala sa giyong kutwa ingad sa giyong kutwa mga tao adi marupaan sa manusia padpan sebut tentang sa hadis na kapakay papagisaan jawaz ay yus'ala al-insanu al-alima an amrin ya'lamuhu upama na upama kasakan na alima ko astagfirullah wa atubu ilayh upama sakan upama kasaka na alim makapagariakan saka orian yan na minisakarakan na aya sabab pa kaysa ka sangkana na comment na sabab sa anakan saka masmbag ka an katukaw yo sa lakaw ra ka katawan ka sa ginawang ka askan ang katawan ka sa smbagod to na inong to iniisa ka anyo katukaw yaskan wadi un matao pamanasa ka na alim ka ustad ka iniisa karan sa pakaysa orian yan na simbaga kan
na kapakayo to asar ka gitu antap kaon aya di kapakay ka pamakaisa na tiga na ko na isi na kan si ustada o ba andita man nakapasang yan na uban niya na ya kasumbaga pakaisa na ya na gitu ka na pang pakaisa kana ba ka papaganad sa alam mo pa na pang ka na gitu marata pakaisa ugaid na o pamakaayan tap kaon na isa na ya ki ustad ka apya pan katawan na susumbaga na so diun maka totoo na anian katokoy na kapakayo to pakaisa sangka iya hadith na kailay tanong saya agyong uto kapag sa iyo Jibril alayhi salam sang kutwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam papagisan niya sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagana ini sa iya no naging uto Islam pamanutulang arang nanto no Islam dagi mo tami alwitan no tigi na Islam na suka saksiin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala sa dati tuhan absuat na rumor kanya na gusto ka saksiin ka sa mataan as Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suguian oy naging ka adwatiman shahadatain Giyang kaaduti man na shahadatain na diya makapambelag di ka pa kayo bayabo saksing na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanina dito susuatan na pukas na kon so nabi kasala ka kuan ka nabi di na ya makapambelag giyang kaya duati man ikadua ro kuno agama tan agama Islam na so kipamayandeng ko sambayang kitindegan ko sambayang gitindegan ko sambayang ikadua to ikatlo giyang ko to zakat ikapat giyang ko to kapamuasa ko Ramadan ikalima giyang ko to hajjul bait ila min istata' ilayhi sabila kapnay haji si iko tao apapakagawon aya maanaging uta papakagawon na supapakagawon sa lawas agutamo ko na ini isa yan ori yan man ini isa yan agyong kutwa iman ilmilitan to o pa man ini isa yan sa Islam suro ko no Islam mal Islam anton no Islam ori yan na ini isa yan man anton no iparatya ino aya kaya betul sa sunnah ina o mga hadith kasabab sang kutwa kapakararang kumyana paganero na so kabubaling muslim ikadua na so kabubaling ka mu'min al-iman so paratias iko Allah subhanahu wa ta'ala nasa ka montop man simbagyan an tu'mina billah so kaparatian ka ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusi ko mga malaikat yan nagusi ko mga kitab yan nagusi ko mga rasul yan nagusi ko alungan na mauri nagusi ko qadr malagi sumapyaw ng tao ka marataon nalangon ka na kaparatiya na o kabaya iwa mao sayam o kabaya iwa ang kaya kapumagusesan kay mga arokon o paratiya nagyong ko to apya magusitan wa aqida amin din ang kipus yung utapya magusitan wa aqida nagi mal abitiyara ro nagi pya magusitan ron na padpa nasabun saya nagyong uta kini isa niya no sang ko to ihsan mal ihsan antun atigini kam bilang ataw antun atigini ka piya natigi man to an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak diyan ka iya an ta'budu Allah ka'annaka tarah aging utakap simbang ako Allah subhanahu wa ta'ala sa lagid kas kanyan umaiilay upamana magagda maka lagid kau madadangas Allah subhanahu wa ta'ala sang ko ding kau di kasuata lagid kas kanyan umaiilay upamana lagi du magda maka agyang kading galbakan na siyad niya ko danga Allah subhanahu wa ta'ala ama lagi du pa mau kasasaksian o intero lawas ka mailay nga so Allah subhanahu wa ta'ala magda maka asya ka ko danga Allah subhanahu wa ta'ala api ading kapan pakailay fa innahu yarak api ading kapan pakailay so Allah subhanahu wa ta'ala na mata na pakailay ka Allah subhanahu wa ta'ala ino miya paliugat kita no si ko umani sambayang tano na kailangan nakapipiyupian tano ino to nakagi api ading ka magdam o bang ka pakailay so Allah o pamana o bang ka madadangas so Allah sang kutwa kapsimba ang kaon o ba kasi matatago si iko danga Allah subhanahu wa ta'ala na kagi mata na so Allah subhanahu wa ta'ala na pakailay kanyan bu pakailay niya naging uta di nga di kasimbayang na inang ka ingay ni pagariakan ay mala pagusya tamo saya nagaginawa ko inang ka kay ni amay beden na makasama sa gita na tanto nga impidan pipiapian so sambayang ka miya makalumulumbet kay karoko kasujud miya makapiapia kay karoko agu kasujud makasawalay na lagid ko di man kato ka amanok nadang kaming gulan na so tito ka bibilang nga tao tito ka pipias iko kipupantagan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala o kaya tito kipupantagan na ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to magagdam tanwa sa iko kapsimba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na lagid upkailetan wa lagid madidangan tanong sa Allah na andid ni kagda mga son faman abidallah ala istihdari qurbihi min wa iqbalihi alayhi wa annahu ka'annahu yarahu
aujaba lahu dhalikal khasya. Anda ni kagda mengaruh apa man agyuti o kita naka na insyaallah na lagi du umani sambayang kana magagdagdam ka ang kutwa qalaq gyang kutwa mala gyang kutwa mamala ka gyang kutwa ka tetap apa yang ku Allah ay papala dekat ginawang ka ku Allah subhanahu wa taala sang kutwa ding gadi ka sambayang ay igira man utam yang gulalan kau tu. Na api di ngapan miagdam api dia ada kapan malak api ada ngapan pipi agi yang utas sambayang apa mana api ada dengan nukuana nakagi mailay ka bu Allah subhanahu wa taala dabu kita mailay ka bu Allah subhanahu wa taala inus kana dedno kita kailangan nakapipi na sambayang ka oy kapi ading ka magdam ang kuto kalak nakigi ilay ka bu Allah na kailangan na mataw sa pamikiran ka mailay ka bu Allah subhanahu wa taala sa gyang uta dingka di ikang gagaan sambayang dingka di ikang gagaan sambayang na gitu pagi nang kanan aya mak naging uta di tanu di kang sembayang naging uta ded nama upamana ded nama gedam tanwa kapakatettakan aku sembayang ka Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar antu dan ni pembeti na karo igira manutua lagi duta kagaan oi amia makagagaan aditan upamana la haula wala quwwata illa billah na amay ka syakap sembayang sa masjid udi na amay ka na pupakailer ka dir ka di sembayang na miya makalumbalumbat na kain nang kakagi na mga pagariakan ka amay bed na adna sisipiat ko pos o ka o di na si ko din ka di kim bibilang atawe ko kipapantagan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na tiga na panutulang arakan ibang kita ayan ismag Rasulullah sallallahu na mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il da tigyan ko piyakay seensan da ko betado piyakay seensan uba niya no to katawya di so miniseon away ay makna niyan na ati o di nga katawan ya Jibril na lebih asa na dia kan katawan gyuti lagi yung utay ni sembegu Rasulullah pa mana ay Jibril na udi nga katawan subanggit na mas dia kan katawan subanggit o andi ka kaulaulan yan gyuti maana to yung uta sembegun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makanguna na sa da mata o kubangkit arumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala kay subangkit na migagayb la ya'lamuha illa Allah da mata oron arumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, at higina pamanutulang karak ni mga tanda iyan. Allah akbar. Anto na mga tanda iyan. May kadagadagal sa mga tanda o kapakatindag o bangkit, kaya paharani o bangkit. O ginagyan ka inaloy siya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na padaya mga tanda iyan. Tigin man ito, antalidal amatu rabbataha. Padatigyan ko mga tanda iyan na subai uripan na pembawata sa Pangulo niyan. Ayamaan na pembawata sa Pangulo niyan, na pembawata sa busing yan. Ayan yan mapuro, agyang kutawata yan, na pembawata. Namya kadagadagal lamaan na ini, agyang kaya ini sembag Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganayron, na aya sembag sa paganayron, amaan agyang ka hadith, na tigay na kathratus sarari, akhiruz zaman, fayakunu waladuha min sayyidihi, bimanzilati sayyidiha. Upamana sabab sang ko kapakadakal o kakalakay ko mga inged upamana pakalibirit sa mga Muslim na pakadakal sutaban nirang ko mga bai mga riduitan no nataban mga bai upamana miyakiti dawa sa mga Muslim na sa mga Kristiyan sa mga kufar miyakiti dawa na sa mga pediran ang mga babay na taban untuk mga Muslim na kapakayo to diran di pa mga Romaan nagyang ko to na mimbabaliyo to oripan sang ko to kaya taban nakiran mimbabado ito oripan. Orian niya nang kota miya kambagi anon, miya kambagi anon sa katidawa na miya ugatian na mimbawata, na mimbaloy suwata iyan, suwata aging kota orip na bubay na mimbaloy sa kanyan lagi ama iyan, as kanya na sayid o pamana makamamaradika. Nagitwa ina iyan na oripan din maaling ko kabubaloy niya na oripan. Nasamanot no na mimbawata sa wata aya pangkatanian daradatian na lagi upang katanya mayan makamamaradika na soy na yan na oripan. Paduto amanan yan. Ikadua amanan yan na ay yalidna auladan yakununa mulukan lahunna wa li ghairihinna. Padamaanan yan na sumanga orip na mga bai o di na sumanga uway sumanga orip na mga bai na pembabawatasiran sa mga datu apaging niran angkay pendatuan niran sumanging de uway. Paduto amanan yan. Pembabawatasiran sa mga oripan pembawata siran sa mga orip na mga bayi na pembawata siran sa mga mama pendetuan niran sumaging gede. Ikaduna na maanan yan. Ikatlo maanan niyan pinili ay Ibn Hajar gipin na kadili kadu kapaya siya mararam niya gingga maanan yan. Na aya maanay ni na sulangon na mga bayi. So mga bayi na pembawata siran sa
mga tatagasiolo, pagatuan niran so mga luksiran sa ayakipupantag niran ko mga luksiran na mga bata-bata iyan siran nas kanyan ibusing awata na miya kadagdagalin sa manen napkilay tano kamamasaan tano aad na mga wata imantuay isasayan yan siya maiyan isasayan yan siya iyan sa Bisaya isasayan yan la hawla wala quwwata illa billah. Wallahi al-azim, kaadnap ka masaan tanong iman to. Aya di imbaloy busing na swata. Upaman na alam mo na kaugit-ugitiran na swata. Na papanunugo na swata. La hawla wala quwwata illa billah. As kanya ni makasasaya na papagudasan sa kalang-ulang kaugit-ugitiran na pedaya sa tanda ang kaikapakaran niya bangkit. Away. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Penatanda iyan, nagyong uta, kailan nga sumanga tao, ada mga talumpa iyan, kita talandiang, dad na soyaw niyan, mga tawaya sa bukid. Kika memermeran, upama na mga pobre ay mga tao, aging ay mga tao na mga pobre ay kapya so talumpan adiran kalutang, away, mga diter niran na mga pipia, mga miskin siran, ay galabakiran, ay yung utwa kapanamang sa kambing, yatatawaluna fil bunyan, na pagura-dura na niran, pagura-durad siran o anta onon mga pupurukiran iwalay, anta onon mga pipiyakiran iwalay. Ay maana niya na babaluyaya ang mga tawa, mga alaita mo ka. Babaluyaya ang mga tawa, mga alaita mo ka. Ay, anna asafilan nasi wa fuqara'ahum yasiruna ru'asa'ahum wa takthuru amwaluhum hatta yatabahawna bitulil bunyani wa zukhrufatihi. Ilan yung man ito? Swatigin so mga bububo ipangkatang ko mga tao, mga miskin din mga tawa, kaya kamarmara na mga tao, na pembeluy siran ang mga uluan. Ay mana niya na pembeluy siran ang mga dato. Na saging uto ka pembeluyiran ang mga dato na pakadakal so tamukiran. Subhanallah, pakadakal so tamukiran. Oryan yan na pagurad-urad siran, pelalawa na siran o anta unon mga pipiyakiran iwalay, anta unon mga pupurukiran iwalay. Subhanallah, subhanallah. Wa hadhihi al-alamatu muaddaha ila isnadi al-umuri ila ghairi ahliha. Nagyang katigin na mga tanda na ayad na atigin na sabab yan na kagya piyakim baya-bayaan so o paman na kandato sa iko mga tao di patutuba mga dadato. Oy, paman na disiran patutuba mga dadato na siyagiran piyakim baya-bayaan nagyong kutwa agama tano agama Islam. Lagi daging kutwa kaya tiruan Rasulullah SAW idha wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a. Igira tigin ay nisarig so betad so kandato sa iko diyon patot kapata diyon patutuba ubas kanya ni ndatoon na fantadresa na nayawang kaatigyan subanggit ay mana niya na miya karanidin okay miya karanidin lagi binaging uto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanqadi dunya hatta takuna inda luqa' ibni luqa' ay mana niya na di na tigin mi gubarang kay dunia di din bangkitan ng kay dunia taman sa dim beloy ang kutua pinaka pobre kiran pinaka palangyang kiran upama na did na kipantagian na tao da bangsa niya da tamukian upama na pinaka pobre pinaka mabubakiran ni pangkatan ng mga tao na ayap pembeluy ang datoon o mga tao. Nasa kanya ni pembeluy dato. Nasan na miyakaranin subangkit amay kasuayam anan yan na pitataman na di kasarigan, pitataman na mga Buddha, pitataman na mga miskin, kumiskin. Na pembeluy ang mga dato na miyakaranin subangkit. Okay. Mga tuosanan sa giyang kutakya pakarani o bangkit. So apya siya tanubo kaya tago isa diyan ka amay kagabi insyaallah subhanahu wa ta'ala na sumpatan tanwaya bialoy tanwaya dua ka episode so salungan kaya ayaw to sabab yan na maiilay akan na diptuon sa oras akan si ikusuldo sa ulan o ba akan mapasadagyan kaya kitab na gyuti kaya baluya koron na ayaw oras akan sang kaya kitab na sa ulan na kailangan na mapasad tano insyaallah subhanahu wa ta'ala sa ulan bu iptigal tanuron ay pamamakinag tanuron na kailangan na mapasad tano ay gira isnin agusalasan na ayaw pamagusayin tano na tawhid igira arbaa o khamis na ayaw pamagusayin tano na hadith na sa gitun man bu alagi de oras igira alagi de oras na pamagusay tanong sa dua timana episode kapipita agu kagabi ay oras yan si ina alas 6 ay oras yan sa Pilipinas na alas 11 amay mga kagabi ay oras yan sa na alas 3 na ay oras yan sa Pilipinas na alas 8 na isa mga episode okay kagyuti kalbudian de insyaallah subhanahu wa ta'ala
Balasangan nurun Allah subhanahu wa ta'ala sa madaglaman piya sa salam ko sa kano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.